সকলে এটা আশা আছিল যে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যিয়ে নহওক 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম बारे बारे खर' जेनखांनायनि उनाव एमपि नब सर'निया फिनै दिनै 19 तारिख बिनि थाखायनो जनकलाल सार पंकज इस्लारी सार बिथांमोननि टीमा BPF पार्टीनि हेंथा नङा UPPL पार्टीनि हेंथा नङा मोननै हानजानि मोजांनि थाखाय निर्दलीय नमिनेशन होनो नागिरदों मानो थाखाय बे माने जाति सोलायनानै बे सर'निया जातिखौ बर' कसारि खालामनानै बा राभा खालामनानै बे सार्टिफिकेट होनो हाया बेबायदि अर्डार गैया जुदि बिदि होनांगौबा बेखौ माने पार्लियामेन्टनिफ्राय बेखौ नटिफाइ जानानै होनांगोन नटिफाइ जानानै फैनांगोन जास्ट जाय ट्राइबेलनि थाखानाय खथायाव बारे बारे सोरबा पिटि राजनो सोरबा एमपि नब सर'नियानो सोरबा गुबुन गुबुन पार्टीनिफ्राय सिंजों सिं नमिनेशन होनो नागिरदों बे एक्सेप्ट जायोबा बिथांमोना ओरैनो रोखा देरहालाङो बिनि थाखायनो बिथांमोननि हेंथा बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथांमोननि माखासे सायाव कमप्लेन होनो थाखायसो निर्दलीय नमिनेशन होनो नागिरदों सोरबा BPF पार्टीनि एगेन्स्टआव सोरबा UPPL पार्टीनि एगेन्स्टआव नङा रायजो राजाफोरखौ थांनानै डिस्टार्ब खालायनो नङा जाय रायजो राजाफ्रा BPF पार्टीखौ मोजां मोननानै BPF पार्टीनो भोट होगोन बिथांमोननि गेजेराव थांनानै जनकलाल सार पंकज इस्लारी सार बिथांमोननि टीमा डिस्टार्ब खालायहैया सो हाइकोर्टर ওপৰত কোনো নহয় আইনৰ ওপৰত কোনো নহয় গতিকে মহামান্য হাইকোর্টে যেটো সিদ্ধান্ত দিছে এটো আমি সবে মানি চলিব লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত কোনো ইটো নই কৰিব নোৱাৰে গতিকে নবসৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ পলিটিক্যাল ফিউচাৰ আৰু পলিটিক্যাল প্ৰেজেন্ট এটো হাইকোর্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোর্টआ बिनि सार्टिफिकेटखौ फेक सार्टिफिकेट होननानै अर्डार होआखै बिनि फेक सार्टिफिकेटखौ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियासो केन्सेल खालामना होयो UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै सोरबा पंकज इस्लारी जनकलाल सारनि टीम बिथांमोना थांनानै डिस्टार्ब खालायनो थाङा जास्ट मोननै हानजानि थाखाय BPF आरो UPPL नि थाखाय मोजां खामानि मावनोसो निर्दलीयआव नमिनेशन होनो नागिरदों बे नमिनेशन होनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय एमपि नब सर'नियाखौ जुदि एक्सेप्ट खालायोबा जाहाथे गसंनानै बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनो बिथांमोनखौ होबथानो थाखायसो बिथांमोना निर्दलीयआव आगान सुरनो नागिरदों কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়া এইবাৰ আউট কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ সন্মুখত পুনৰ মুখ্যম আঘাত নবকুমাৰ শৰণীয়াৰ সন্মুখত পুনৰ মহা বিপদ এক কথাত পুনৰ মহা সংকটত কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়া এইবাৰ UPPL नि मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै पंकज इस्लारी सार जनकलाल सार बिथांमोननि पार्टीया थांनानै डिस्टार्ब खालायनो मालाबाबो थाङा जास्ट एमपि नब सर'निया आरो गुबुन गुबुन जेनेरेल मानसिया ट्राइबेलनि थाखानाय खथायाव डिस्टार्ब खालायनायाव गसंनो थाखाय हेंथायै गसंनो थाखाय निर्दलीयआव नमिनेशन होनो बायद'था जादों 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম আমাৰ যিখিনি শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক বা স্পেচিয়েলি আমাৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে অহাকালি নমিনেশ্যনৰ পিছত 20 তাৰিখত যদি স্কুটিনিত নবসৰণীয়া ষ্টেণ্ড হয় এজ এ MP কেণ্ডিডেট হিচাপে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপ'জ কৰা হৈছে ৰাইজে নিশ্চিন্ত থাকক আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতি যিখিনি আস্থা ভৰসা বিশ্বাস ৰাখিছে সেইখিনি অটুট থাকক আমি যিকোনো বিপদ বা যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যুঁজাৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট বা যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আটাইলৈ কৃতজ্ঞতা হওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ पंकज इस्लारीया BPF नि UPPL नि एगेन्स्ट नङा मोननै हानजानि थाखाय मोजांनि थाखाय निर्दलीय जानानै सोरनि हेंथा गसंनो नागिरदों सोरनि जानानै BPF UPPL नि रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबसननानै भटखौ होबथानो नागिराखै
जास्ट जायफोर ट्राइबेल नङै हिरा सरनिया दिनै फिनै खराव जेनखांनायनि उनाव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन सोरबा पिटिराज सोरबा राभा सोरबा गुबुन गुबुननिफ्राय बिथांमोना थाखानाय क'क्राझार समस्तिनि ट्राइबेलनि खथाखौनो बिथांमोना थेर बेथेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखायनो जाय गेदेरमा जनकलाल सार पंकज इस्लारि सार बिथांमोननि टीमा मानो थाखाय निरदुलियाव गेलेनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि भटनि थाखाय गेलेनो नागिराखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुंनो थाखाय बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय BPF आरो UPPL नि बुंनो हायि खोथाखौ जाहाथे जाय गेदेरमा जनकलाल सार पंकज इस्लारि सार जाय बिथांमोननि टीमा जायफोर ट्राइबेल नङै माने बारे बारे केन्डिडेट बिनि सायाव बुंनो थाखाय निरदुलि 19 তাৰিখে আমি নমিনেশ্যন দিম আমি আশা কৰিছো যে অহাকালি নমিনেশ্যনৰ পিছত 20 তাৰিখত যদি স্কুটিনিত নৱকৰণীয়া ষ্টেণ্ড হয় এজ এমপি কেণ্ডিডেট হিচাপে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামখন আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে অলৰেডি আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপ'জ কৰা হৈছে আঘাত নৱকুমাৰ সৰণীয়াৰ সন্মুখত পুনৰ মহা বিপদ এক কথাত পুনৰ মহা সংকটত কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱকুমাৰ সৰণীয়া এইবাৰ 24 নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব নৱকুমাৰ সৰণীয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা নৱ সৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বুলি আজি ৰায়দান দিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে Respect and restore the culture and language of indigenous Boro people. The government should protect the land and indigenous and tribal people. The government of India must find amicable solution to political issue of Boro people without delay. The government must not only make the education free and compulsory but also must गावखौ सरनिया होननानै मिथिनानैबो आं सरनिया नङा आं बर' कसारिसो होननानै बियो कर्टआव स्टेटमेन्ट होदोंमोन दा बियो गावखौ बर' कसारि होननानै प्रुभ खालामनोबा बिनि बिमा बिफानिखौबो माने बर' कसारि होननानै प्रुभ खालामनांगौ बियो बिमा बिफाखौ बा बिनि बिबै बिबौखौ बर' कसारि होननानै प्रुभ खालामनो हायाखै आरो बिनि माने बिमा बिफा आरो माबाया बिबै बिबौआ सरुखस बा कस कमिउनिटि होननानैसो गासिबो रेकर्डआव लेन्ड रेकर्ड आरो लिगेसि डाटा आरो बिनि सार्भिस रेकर्ड बहाय मोननाय जायो ओंखायनो दा स्क्रुटिनि कमिटिया बेखौ नायजोबनानै बिसोरो बे जे माने बर' कसारि नङा बेखौ माने कनफार्म खालामो बहुत दिनर পৰা একবাৰ কেনসেল হোৱা একবাৰ স্থগিত হোৱা তেনেকা হৈ আছিল গতিকে আজি হাইকোৰ্টে পুনৰ এটা ডিসিশন দিছে সো হাইকোৰ্টৰ ওপৰত কোনো নহয় আইনৰ ওপৰত কোনো নহয় গতিকে মহামান্য হাইকোৰ্টে যেটো সিদ্ধান্ত দিছে ইটো আমি সবে মানি চলিব লাগিব আৰু সেই সিদ্ধান্ত কোনো ইটো নই কৰিব নোৱাৰে গতিকে নৱসৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ পলিটিক্যাল ফিউচাৰ আৰু পলিটিক্যাল প্ৰেজেন্ট ইটো হাইকোৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আজিৰ সময়ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এনেও যদি চাবলৈ যায় এটা স্বাভাৱিক পৰিৱেশ আহি গল ইয়াত কোনো কমনেল পৰিৱেশ আৰু নাই ইয়াত জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ তেনেকা পৰিৱেশ নাই বড়ো অনাবড়ো কোনো পৰিৱেশ নাই যেতিয়াৰ পৰা UPPL বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'ল ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ এটা পৰিৱেশ আহি গল